Ko patuljci. Hej ho, hej ho, to za razgledom. Rekao je da ću i to iskopati jednog dana. Ja sam vidiš krenuo tek. Ista je glina ova i tamo sam što je tamo veća trava. A mlad se stigneš, ne? Stigne mlad sam. Znači, totalno drugačije nego ona crvena. Ovdje ne treba ništa stavljati, niti šamot, niti ništa. Isto se vidi ovaj plavi dio. To znači plavi? Kolin. Zašto je kolin? Koalin, to je Koalin. najkvalitetniji dio gline. Mm. I ovo crveno je znači željezo. Sad vidjeli ste koliko gore ima željeza u ovom. Da. Znači kom fali željeza, dovoljno je? Da, malo njam, njam. uzmeš, prožvaćeš i... Tako se boje da će nam trebati čizme ili nešto, ali ovo je suho ko barut. A keramikom se bavi jako. A kad, kao si spomenuo da ima različiti ime u Dalmacija i Serbija i to, jel imate... Bilo je preko 50 lončara u Petrinji i svi su radili uporabno posuđe. Znači, na stotine i stotine, da ne kažem, tisuće komada zdjelica, peka, lonaca, stucki, posuda za kiseljenje mlijeka, to su lončari. Lončarstvo mi je nekako više ono, petrinjsko. Da. A to je još bolje, to znači da si mađioničar ili zapravo da se baviš magijom. S obzirom da na engleskom kad si Potter, onda si kao i Harry Potter, on nikad nije napravio lonac, napravio magiju. Kad imamo radionice s djecom, onda često spominjem da sam ja u principu kao Harry Potter. Tako je. Pretrpljeno. Od carine ćemo. By the way, da. Da nije, ne bi ni ja imao. Oj, Petrinsko ravno polje, gdje moj dragi plugomor je. Traj la li le la, traj la li le la.